Peygamberimiz aytdı. Dualardan en жақшысы, Allah Teala'ga en uqquluqtu, жағымдуысы. Allah taraftan qabul qılına turgan bendenin qılgan duaları qaysıl dese Arafa günü. Arafa günü qılıngan dualar, aytılgan zikirler en жақшы zikir jana en жақшы dua. Mağa çeyinki peygamberlardan anan menin de en көп aytkan duam ошол Arafa günü deyip peygamberimiz. Qaysıl dese La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir. Barımız bilemiz bunu. Arafanın tağı atkandan başlap sizden oğuzunuzdan püşbögen söz uşul bolsun. Күгін кіргенге чейін, шам кіргенге чейін. Сіздің басығыңызда, отырып тұрғаныңызда, оғызыңыздан шыққан ұшыл сөздің шарапатыменен Аллах Тағала жақымды болады.